Sikwazi ngolithatha ngifuna siyazi lento singathi hey sasingazithina kanti ukuthi kubuya iANC sengenayichaza lento kubantu abaningi ingakho nje lalela ngangikhuluma ngalo ngimemezela ngalo ngathi ngizohlala ngiyilungu leANC kodwa ngeke ngivotele ngoba ngizovotela umkhonto wesizwe. Isizathu salokho sokuthi kubalulekile ukuthi amaqhawe kithi singawashiyi kubantu esingabazi ukuthi singabachaza sithi yini. Sisekhona sisaphila. Uyabona nje namhlanje besizobona la iqhawe elila lele kade sikhuluma ngalo. Ake sithi ke manje sesiwenzile umkhondo sawini sesothi manje sibukele uMahlangu lekude kube ngowethu nathi siyiye ngeke. Ingakho nje ngifuna bayazi labantu bekaKhongolose ukuthi ngamzukwane sathatha yebavelele siyayilanda iANC. Ngoba amaqhawe kithi ahlale eRobben Island iminyaka ngeminyaka asikwazi ukwanikeza kubantu abahluleke ukuphatha iANC. Amajaha ethu amaqhawe asala emzileni angeke sikwazi nokuthi siwakhumbule njengoba sikhumbule leli qhawe namhlanje. Asikwazi ukwenza lokho sifuna la akuthina sathi abalahle iANC akuyona le abayihamba yenye into ngazi ibizwa ngokuthiwa yini. Thina siseme lapha yakwakumkhono khokho bethu sishintshe igama ngoba sifuna kulokubanga ukuthi hayi mthatha iANC wethu no sifuna ukuthatha kahle bengesanamandla sibambe ngithanda into yethu le ihlola yini kanti sesihlelwa yini. Funa niyazi lo ndaba ngifuni asiyixoxe leyo kwamanje sibekile nje kodwa nazi kahle asikwazi ukuthi oMandela sesobalekelana nabo ke manje baphethwe abantu abalahle iANC thina hayi simkhonto ngala umkhonto waqala